Bekar jardam bereriz, bekar. Afrika klubniki oyunca bugün kichine sizlerge ma'lumot beraylik. Sebebi o'tganda murda videolar çıkardık. Başka sortlar oyunca çıkarsak ko'p so'zlar so'rangandar oldu. Afrika oyunca da kichine ma'lumot beringizlar deb biz hozir Kızılkaya shahrida klubnikani kanini ele keldik. Bu akamiz o'zini bu bir arinchi ravishda 10-15 yillik qilib jatgan mehnatini sizlar bilan ulashayin degan niyatda turadi. Qanday xizmatlar bo'lsa, agar so'rovlar bo'la turgan bo'lsa, astına kommentariyalarga yozib qo'yingizlar. Javob beradi. Hozir kichkina so'rovlar bor, so'rovlarni bilasiz. Bu Afrika o'yincha kichkina ma'lumot berib qo'ying. Bizni podpisчиктер o'yincha. Podpisчиктерге. Assalomu alaykum tug'anlar. Bu Afrika qiyizli sort. Biz turgan yer Albion, bu enezli sort. Maşallah. Bu Afrika boyunca çalsаңыздар болады. Көчөттөрү бар bizde. İyun, iyul, avgust 3 ay zakaz alabız. Себеби bu көчөттү августтун 20'sından sentyabr 10'a чейин жерге эгилип калыш керек. Көчөт өзү 20 gün bir ayda жетилет. Bu kaçarından mama berişte başlap kaçagan şeyin beredi. Бұл Afrika, bu kıyızlı sort, бұл Kıyızlı degen mi degen o? kıyızlı degen бұл Ergen. мындай короткий нейтральный ден деп түшүндүрүлөт да өзү. Анан бұл эрте пышар, биз кыргызчасы эрте пышар. Эрте пышат, мисалы бизде мынау Кызылкая жакта апрелдин башында бир балаган болсо, апрелдин 5-10'da пышат. Открытый болсо, апрелдин 20'sында пышат. Анан бул 1 ай, 1,5 айга чейин чозулат. Анан bunun Afrika немес жакшы, бул урожайы жакшы. Биринчиден товарный качествосы жакшы, транспортировкасы жакшы, өтө жакшы. Жөн өткөнү бар. Анан товарный види бар экинчи жагынан. Каттуулугу да ошол жакшы да. Bunu atayın çoğunluğunu da көрсөтөлүк. Bunu bir штугу ele kança gram çıkışı mümkün. Buna praktikada abdan çoğun eken hazır kolumda kanda görünüp jatat bilmeyim. No men liçnamda 30 bereyin abdan çoğun. Damını tatıp gördük. Damı da özgöçö. Бул среднем биз 50 грамм деп эсептесек болот Африканы. Maşallah. Oşanda Atak- 20 штугу 1 kilo ele bolup jatat. А так 100 граммга чейин болот. Чоңдору. Азыр бул уже средний болуп калды да. Bunu köçötlerini şu el oğuzda kiçine jeri olsa da bir sotuk 2 sotuk jeri olsa da ekse bola mı? Болот. Sırtka ele. Болот. Канча жери болсо да эксе болот. Анан биз эккенде биринчи кулпунайды эгип атканыбызда азыр биз биринчиден биз түшүнүшүбүз керек. Качествого чыгышыбыз керек. Канча жер экпейли? Качествого. 5 сотик болобу, 10 сотик болобу, 1 гектар болобу? Sapatı jakşı olsa satуу da jeyиш de jakşı olur. Ооба, мына товарный вид болсо ошончо клиент жакшы алат. Биз качествого чыксак, биз Россияга рынокко чыкканга бизде ошончо мүмкүнчүлүк жакшы болот. Эгер Бул биздеги кулпунайлардын көпчүлүгү 90% Россияга кетет, экспортко кетет. Bizde көп болсо 10% калат. Azı bizi alıp sata turganlar da köröt. Abdan köp adamlar köröt. Eğer klubnika oyunca mömösünü alıp satam degenler olsa sizge çıksa bola mı? Болот. Эndi быйыл сүйлөшөлү, эндиги жылга биз бир мындай команда түзүп дегендей бир штаб куруп бир жерге бир мындай. Hazır bizim Duyuyorum. biyak menen tanışıp Allah razı olsun şonda bir fikir boltat. Kızılkaya şahrında klubnika kıla turganlar başı birigip şu elibizge kanday kızmat bolsun, konsultasiya olsun, jardam bolsun kılaylık degen oy niyeti kılıp jatışat. Bu akalarda kılıp jatkan niyetlerini Allah iyilik tu, jakşı kılgan bolsun. Oşoga jakşı bir sözlerden жазып, koldop, dekandardı, bağbandardı ozunu koldop koyuluk. Ozuzu onu güçlerde bağbandar körüp jatkan elimiz koldop koyganımız jakşı bolat. Sebebi Kırgızstanımız önüksün. Elimiz önüksün, akça ozuzda ele kalsın. Сыртқа чыгып кетпесин. Şöyle. Сопровождение 100% болот, үйрөтөбүз, консультация болот. Бизде агрономдор бар, Италиядан келет, Европадан келет, Америкадан келип атат. Келет. Eğer numarаңызды koysak, malumat gerek bolsa bekerge mi aytıp koyarız? Бекер эле айтабыз, бекер эле. Maşallah, Allah Bekер razı эле. olsun. 1 жыл бизден консультация, бизден 1 жыл кызмат, көчөттү алсын, үйрөтөбүз. Бизден башкадан алып, башка сортко адашып,
Başka egi alıp eме bolsa jardam beriş kıyın özü. Sort bu birinci yer, bul yerde biz tuğra sorttu tandaş gerek. Ana şoğa karap biz özüңүздөн билесиз, gilas канча türü var. Жакшы сорту тандасак, жакшы урожай алабыз. Эгер мурда алып эгип жакшы түшүм алып азыр түшүмү азайып калгандар да чалса маалымат боюнча бекерге эле жардам берип коебуз. Бекер жардам беребиз. Бекер. Бак сыры атынан чыңыңыздар кызмат кылып беришет. Эгер кызмат кылышпаса бизге чаласа. Сорту туура тандайлы туугандар баардыгы жакшы болот. Бириксек баары колдон келет. Акалар жакшы, Алла разы болсун. Элибизге, журтубузга кызмат кылайлык деген ой ниеттерде жүрөбүз бардыгыбызда. Кишиди колдоп, класстарды басып, клубникага кызыгып жаткандарга жөнөтүп коюңуздар. Рахмат сиздерге.